روجباش کردستانیان هجا لسر ناوی چارپل مدیا سلاو و ریس بهبیا کن روژه کی خوش و بختوار درباس بکن بختواری و خمگینی دو تیگه انکو پرچاک جیانامه دو روز بری ولد پره وری کرد و بردف که پدکا باکور حمید قلج اصلا و دایکا حوالی ما هفکاری می چارپل مدیا میرزا قارچون سر دلوانی آخواه امساج ساقی آخواه پیشکشی وان دکن بلا سر مالبات وان حوال و خوگری وان صاحبه جیان اوه تیگین بختواری خمگینی yani dert keve peşme mirov nizane kingate temaşevane neja emanka derbasi mijara qede mijara me Türkiye ber bi Kurdçe û siyaseta Bakurê Kurdistanê piştî hilbijartinên Amerîkayê Türkiye ket nav lêgerînek ev lêgerîna tiştê ku mirov dibîne pir bi zehmetî derbas dibe ji alî aboriyê ji alî birêve birna civatê ji alî têkiliya em bibêniyê hikûmetê birêve dibin Tifaka Cumhur zehmetî wan bi her awayî derdikeve pêş sedema vê pirsgirêkê yê sereke pirsa Kurd e pirsa Kurdistanê ye pirsa azadiyê ye pirsa demokrasiyê ye dibên bijarê de tiştê ku mirov dibîne siyasetekî wan hevpar û li hev nakin heye ji bo Kurd xwedî statûyek nebin ji bo Kurd xwedî mehfê xwe yê azadiyê nebin ji bo demokrasiyekî di hiqûqa gerdûnî de neyê Tirkiye çi ji destê wan tê ew ê dikin bela ku serê wan ne zelal duê mijarê de em ê bibînin di rojê pêş me de ew ê çi be lê çend bûyerên vê taliyê ku mirov dişopîne dest nîşan dike ku karê wan vê carê zehmet e di bûyera em bibên Rêzdar Bülent Arınç Demedî şirîgê hikûmetê bi şeklekî bertekek nîşan da piştî wî Serokkomarê Tirkî gotinên Bülent Arınç pûç û vala derxist em hemû zanin pêvajoya demokrasiyê berdewamiyek dixwaze pêvajoya demokrasiyê îstiqrar dixwaze lê mixabin li Tirkiyê ev tiştana pir zehmet dimeşe mînakek bêjim sê meh berê Serokkomarê Tirkî Rêzdar Erdogan got bira Yekîtiya Ewropî diriya xwe de biçin em ê diriya xwe de biçin bi hilbijartina Amerîkayê û bi qezençkirina Serokê Amerîka Joe Biden rewş hat guhertin bi şeklekî Tirkiye êdî mecbûr maye ku behsa hin guhertina dike ew guhertin bi dînamîkên wî bi xwe ya hundirîn nine yani bi zora dînamîkên derve ye û her dem Tirkiye mesela Kurd mesela azadiyê mesela demokrasiyê wexta bibe bi taybetî jî di mesela Kurda de kane di şevekî de hevkarê xwe di şevekî de siyaseta xwe biguherîne lê vê carê wer diyar dibe ku em bibên hinek karê wanê zehmet bimeşe do min nivîsa nivîskar Serdar Turgut xwend li Amerîkayê dimîne siyaseta Tirkî ji nêz de dişopîne analîzek wî hebû digo
vê carê tiştê ku di kulîsa de û ez dibîzim vê carê rewşa Tirkiye ew ê pir rehet nebe bînên nebaş bîna nebaş tê pozê min ew jî mesela Kurdayî ye yani em bibên di mesela Kurda haziriya ev serokê nû yê Amerîka Joe Biden û ekîba wî heye niha em ê ew gotina mêzekin ew gotinên wî û tiştên rûdanên siyasetê rewşetîne radeyekî din piştî ev gotinan sêroberê serok komarê Tirkî Rêzdar Erdogan got em pêşeroja xwe di Ewropayê dibînin ew ê ewa xwe bi wan bihûnî diroberê wezîrê derveyê Tirkî behsa işte em ê bi Amerîka û bi Yekîtiya Ewropa rûpelekî nû vekin ev hemû lêgerînekê lê do bû pêr bû serok komarê Tirkiye daxuyaniyekî da ew jî mirov fehm dike ji bo çi dide bi şîrîgê xwe bi Tifaka Cumhûr nelheve got li Tirkiyê me pirsa Kurd hel kiriye li Tirkiyê pirsa Kurd tune ye roj û mehên pêş me em ê bişopînin ew ê çi be îro em dixwazin ev mijarana siyaseta Tirkiyê ber bi ku diçe û siyaseta Kurda li hemberî wî ew ê çi be em ê vê yekê bi mîvanê xwe yê stûdyoyê bipeyivin ez ê niha biçim stûdyoyê û bi mîvanê xwe bi we bidim naskirin mîvanê minî hêja Rêzdar ji destpêkê ji serî dest pê bikim mîvanê minî yekemîn doçent Doktor Osman Aytar e doçent Doktor Osman Aytar sosyolog e nivîskar e siyasetmedar e li tekoşîna azadiya Kurdistanê de xebat û xizmet û rola wî girîng heye kek Osman tu bi xêr hatiyî gelek spas ji bo pêşwaziyê û ji bo vî programê gelek spas hêvî dikim em ê sohbetekî xweş bi hev re çêkin spas ji bo mîvana jî kek Sedat û kek Yusuf mîvanê minî duyem parêzger Sedat Yurtaş e Rêzdar Sedat Yurtaş parêzger e nivîskar e siyasetmedar e parlamenterê berê YDP ye di tekoşîna legal ya demokratîk de ya Kurda de bedelek mezin daye kek Sedat tu jî bi xêr hatiyî Navxêrê de bin gelek spas dikim ji bo vê danasînê û ji bo vê bername gelek spas silav û rêv ji hemû bêşdar û temaşevanan de mîvanê minî sêyemîn Yusuf Ziya Döger Rêzdar Yusuf Ziya Döger civakinîs e nivîskar e xebata wî di mesela Kurda de tekoşîna Kurda de bi xêr hatî Nav xêrê dabû hevalê dinêzûn xêr hatin serçava gelek spas dîsa dubare hûn bi xêr hatine niha em derbasî bernama xwe dikin ez ê ji Rêzdar Sedat Yurtaş dest pê bikim lewra Sedat Yurtaş ji Amedê beşdarî bernama me dibe gelek agahdariyên girîng û nûh li cem heye Sedat têkiliya Amerîka û Ewropiya vedigere 5 sal berê ku siyaseta Tirkiyê wexta mirov binirxîne divê mirov du sê tespîta bike vedigere 5 sal berê û gava yekem her du aliya daxuyaniyekî dan em bibe di dema Trump de Amerîka ji xebata jîngehê bi dûr ketibû karê wan ê ewlî daxuyaniyek da got êdî Amerîka hevkarê me ye û di mesela jîngehê de jîngeh parêziyê de em dîsa vedigerin hevkariya xwe
diyar be em bibê tekiliya Amerîka û Tirkiyeyê Amerîka û Ewropayê ew ber bi başiyê biçe û herkê diçe xurt dibe. Tekiliya Tirkiyeyê û ew siyaseta wê ya êrişkar, siyaseta wê ya mehfê mirova bin pê dike, siyaseta wê demokrasiyê nas nake. Di pêvajoya pêş me de gelo ew bi rehetî bi wî şiklî bidome. Ya jî em bibên mirov kare pirsa xwe bi şiklekî din jî bibe. Gelo ew pragmatîzma serokkomarê Tirkiyeyê di vê demê de jî ew ê bibe sedem ku Tirkiye siyaseta xwe biguherîne û berê xwe bide Yekîtiya Ewropa û bi Yekîtiya Ewropa têkiliyekî baş dayîn. Tu wê siyasetê çawa şîrove dike Keksera? Bi rastî nehêsane yani Tirkiye ev demeke dirêje ketiye pêvajoyek gelek cuda. Yani ev dûrî yani akla li gorî min, dûrî hewcedariya sosyolojiya Türkiye, dûrî rewşa dünyayê yani hemû dünya em bêjin divê pandemiyê reşûn de bi hemwelatiyê xwe ket, bi nexweşiyê ket, ji bo tenduristiya we baş be, ji bo pêşeroja we karibe yani bi bextewarî derbas bike, bi tenduristî derbas bike ketin hewldanê mezin lê Tirkiye ev demeke gelek dirêj e yani mirov dikare bêje ku ji 2010 şûn da yanzda deha şûn da yani hemû hêza xwe a aborî a siyasî ji bo pêştexistina leşkerî yani ji aliyekî teknolojiya wî ev İHA û SİHA û tank û top û gule û çêdike ji alî din ve jî hemû pirsgirêkên ku li derdorê henin yani ji Rojava ji Sûriye ji Kurdistana Sûriye dest pê bike ji a Iraqê dest pê bike divan mesela da jî bi zor dixwaze şiklekî bide yani derya spî jî derya navarast jî heman polîtikayê de ajo li wêrê jî mesela têgê hek nûh xistin nava polîtikayê welatê Şîn yani hem reşayî hem şînayî û bi vê awayî heya dirêjî Libyayê bûn yani gelek yef em bêjin ji ber pirsgirêkên Bahra Egê li Yunanistanê jî xwendin yani ji ber vê yekê bi rastî Tirkiye heman demê de jî weka Osmaniya xwe nîşan da neo Osmanî tevgeriya yani dibêje ku ez êdî hêzekî dunyayî me min mîna hêzekî mîna devletekî heremî jî bira dinya qebûl neke û bi va rastiyê minê nû min qebûl bike ji ber vê yekê jî bi rastî ev polîtika nemeşiya yani hinek ciya astengî derket li berê li Libyayê derket dûra Behra Spî derya nava rast derket û ji xwe di mesela Kurdî de jî hem di hundir de her tişt xetiman diye ji ber ku mesela Kurdî de pêvajoyek aştiyê çû û dûra li wêrê sekinî berê got me cemedan û dûra jî sê roberê got ji xwe mesela Kurdî tinê ye ev mesele bi tenê mesela terorê heye binav kir yani dîsa vegeriya polîtikayê devletê ye 1930 ji ber wê yekê jî ev guhertin berê ji aliyekî din jî hem aborî hem politika derve hem jî siyaseta hundir mecbur dihêle ki politikaya xwe biguhere ji alî hukukê ve yani ana tiştê ku dixwazin di aborî û hukukê de hinek reforma çêkin lê reformê ku behs dikin bi tenê ji derve hatina sermiyana navnetewî li Tirkiye karibe rehet kar bike yani tiştên xalên gelek şûn de xuya dikin ji ber vê yekê jî di nava xwe de gelek nakokiya dihebîne ev nakokiyana jî ji xwe ji daxuyaniya bilend arınç şûn da bi tevahî derket rastê ku yani hem ortaxê vînayê ev guhertin çêbe ji alîkî dijî jî dibe mirov bibîne ku li Tirkiye guhertinek pir mezin çêbû sîstema parlamenteriyê çû aliyekî deleva wî de sîstema serokatiyê hat û li gorî wî sîstema serokatiyê jî gelek tişt guherên
ji bo yekê jî guhertina Türkiye şwe pirseke yani ev guhertin dikare çêbe ya astengiyê ku li ber guhertinê yani wa demîne an mayinde ne yani welê xuya dike ku mayinde yani te de axaftina xwe de dikare şekî de em bijin hevparê xwe şirîgê xwe biguhere lê welê xuya nake çünkü ew şirîgê wî bi tenê neşirîge de heman demê de jî hêzên devletê temsîl dike yani hêzê ku kodên devletê em bijin pêrene ew jî mîna wî difikirin ji ber wê yekê jî ez bi rastî reformekî hukukî ya ku ji bo demokrasiyê ji bo azadiyê ji bo çareseriya mesela Kurd him di hundir de him jî rojhilata navîn de yani îro hatiye astek welê ku Türkiye gava bêje ez polîtika ku bi rastî bi samîmî diguherim yani mecbure ku politikayê xwe Sûriye biguhere mecbure ku politikayê Kurdistanê ve biguhere mecbure ku politikayê hundir biguhere mecbure ku têkiliya xwe Amerîkayê ra em bijîn biguhere ji ber ku heya ana yani naxwazim pir zêde dirêj bikim bi rastî jî têkiliyê ku bi Trump re heya îro dewam dikirin bi telefonekî bajarek digirt bajarek dida serkisê yani êdî ew merhale çû pêvajoyekî nû Türkiye mecbur e biguhere demokratîze bibe lê heman demê de nikare biguhere ji bo ku sistema xwe ya guhertî li hember xwe kiriye astengeke mezin. Nahakek Sedat cenabê te jî ew ê dişopîne tedî ev pêvajoya nû ji alî Tirkiyê çi ji siyaseta hundir çi jî siyaseta derve wek berê bi hêsanî nameşe em bibên şirîgê wî hikûmetê muhalefeta li hemberî wî helwesta wan helwesta İYİ Partiye helwesta HDP helwesta CHP li alîkî lê di nav xwe de ev hikûmeta nikane em bibên bi rehetî siyaseta xwe yî berê bimeşîne me bi hev re şopan di dema hilbijartinê de vîdeoyekî Joe Biden derketibû di wê vîdeoyê de digo heger ev hikûmeta bi şeklekî kar neke em ê eşkere piştgiriya ew ê bikin piştgiriya muhalefetê bikin divê yani Tirkiye di meselê de hatiye qonağa ku em bibên siyaseta xwe ji nû ve bigerîne û berê xwe bide reforma û viya bigerîne wexta negerîne ji bo Tirkiye jî pir xerab e tu çawa difikire gelo ew guhertina ku em bibên Amerîka jê dixwaze li hemberî wan êdî kesayetekî wek Trump tune ye Joe Biden de mesela Kurda ve siyaseta wî pir vekiriye eşkere ye ew ê gelo divê meselê de ew ê Tirkiye aloziyek çêbe ya jî Tirkiye têkiliya xwe qut bike ew ê berê xwe bide Aliye û baskê Awrasya ciya hûn çi difikirin Kek Sedat? Yani biya min mesela di devletê de hinek hene dixwazin wek tego Awrasya ciya berê xwe bide Çînê berê xwe bide Rusyayê bu ara têkiliyê xwe pêş deve gelek jî bir rastî lê belê eşkereye ku Türkiye yani pêşiya xwe dahatiya xwe ber xwe bi Avrupa'yı radüyne ve Amerika'yı radüyne yani dema em bejin bijarteye ki büyü rengi bike dikare xisarên pir mezin bibîne ji xwe xisar jî êdî li pêşe yani deh roşunda ve Brükselê bawer dikim yekîtiya Avrupa ve divê ji bo hinek astengiya biryarê bide ji bo Tirkiye ji alî din be ji xwe Trump diçe Biden jî eşkereye ku ve mina Trump politikaya nemeşine berejî mina ku te go û gelek wezîrê wî ku ana dide danas dide nasîn ew jî derheqê Tirkiye'de gelek tişt dibêjin û tiştê ku dibêjin gava meral ser hev kom dike Türkiye mecbur e politikayê xwe biguhere reforma çê bike lê di heman demê de jî nikare çê bike ji bo ku hemşîrîgatiya wî çünkü hilbijartinek jî çêbe ji bo ku sedî pêncê zêdetir dengek dikare biguhere
nekare bir şirî jî biguhere ya dibe şirîgatiya xwe biguhere û gavên xurt bavêje yani li vira welê xuyayekî pragmatîzm ve têr neke. Belê yani Erdoğan bre gelek gava dikare bavêje dikare vegerên û bike û îro bi devkî dike lê nikare bi helwestî bike. Ji ber wê yekê jî di nava nakokiyek pir mezin de ana hikûmet jî Erdoğan jî û sîstema Tirkiye jî di nava nakokiyek mezin de digevize bi rastî vê çawa ji nava viya derkeve ev nehêsane em dizanin ku dest bi lêgerîna jî kiriye AKP'yê bixwe Erdoğan bixwe li herêmê jî hinek tişta sax dikin di demekî Kurta em dikarin hinek guhertina polîtikayê de çawa bikin li pê vê pirseyê lê bersiva viya nehêsane ji ber ku dikarî bû 5 sal berê bika 3 sal berê bika lê herçî ku dere li werê qatmanê ku tê serev qatê ku ramaxê ku tê serev di polîtikayê de rêl berwa digre ev nehêsane lê di heman demê de jî mecbûr e ji ber ku îşaretê ku em bêjin Biden daye belê eşkereye ku vê têkiliyên dünyayê carekî din biguherin otorîteriya ku Trump ra li dünyayê li hemû dünyayê em bêjin zêdetir bû ji vira şûnda ihtimal heye ku gelekên be hîn demokratîze bibe ji bo wê demokratîzasyonê jî Türkiye amade xuya nake bi rastî lê heman demê de jî mecbûriyeta guhertinê dibîne. Gelek spas Kek Sedat ez niha vegerim aliyê Kek Osman me Kek Sedat gudarî kir. Kek Sedat siyaseta giştiya Türkiye û têkiliyê Türkiye û Awropiya têkiliyê Türkiye û Amerîka fikr û ramanê xwe got. Cenabê te vê pêvajoya nû siyaseta Türkiye ber bi ku diçe çawa şîrove dike. Girêdayî wê dixwazim tiştekî bipirsim. Pirsa em bibên Kurda, pirsa mehfê Kurdayê neteweyî bi demokrasiya pêşketina Tirkiye ve girêdayî. Gelo divê rêkî çawa were hilbijartin ku em bibên ev pêvajo bi şiklekî din bi rê ve bibe. Fermo Kek Osman. Gelek spas Kek Sedat ji bo mêrînan. Em wexta ew tiştên manewrayên dawî em bêjin manewra ew tiştekî van çend rojin dibe ew reformê hiqûqî û reformê aborî û ew mesela Awropa û ewana wexta berê vî di roj Parlamentoya Awropayê jî ji bo pêşniyar kir ji bo parlamentoya ew zîrweyeke wê çê bi meha bê hember Tirkiyeyê hinek biryara bigirin ew mesela Behra Spî û mesela Qibrisê û ewana na ew wexta meriv dîroka Tirkiye dinere dîroka wan meriv zêde ew jî neçin mesela salên 1998 wexta Ecevît û Erbaqan û ewana bi hev rabûn aynı reform çêkirin mesela Yekîtiya Awropayê de em bêjin paket çêkirin hatin noxtakî sîstema wan xetimî vî carê Erdoğan bi AK Partiye ew kir. Tiştek ez dibînim yani ew pirsa te dawiya ji wir dest pê bikim mesela meriv dibêje pirsa çareseriya pirsa Kurda girêdayê demokrasiya Tirkiye ez tersê wî dibêjim esa çareseriya demokrasiya Tirkiye girêdayê pirsa Kurdî ye yani pirsa Kurdî ew hêzên ku tim dixwazin li Tirkiyeyê demokrasiyê asteng bikin her tim çi tiştê pîs dikin her tehdîdê Kurda nîşan didin yani wexta em dinerin tehdîdê Kurda ne tenê Bakurê Kurdistanê li Rojava tiştekî dibe başûr dibe yani mesela Kurdî eslê xwe wexta meriv wexta pirsê aliyê din pêke yani demokrasiyekî kêmanî ê normal yani bingehîn ji bo cî ve divê bi awakî mesela Kurdî bê çareserkirin û ew mafê Kurda û êdina bê qebûlkirin yani tersê wî bi rastî ew wexta meha mesela Tirkiye mesela meriv muqayesekî bike yani Saddam Kurd dikuştin digot Kurd hene parlamento çêkiribû li Hewlêrê em bêjin perwerdeyê wan hebû üniversite hebû li Tirkiyeyê hîn jî yani
او سیاستك او دبي براستي مرو وقتا بنره مثلا مرو هاتنا مندرس بنره هاتنا بيجن özal بنره هاتنا اردوغان بنره problem وقتا تین به گوتن نو به دخوازن چارەسەری پشت چند سالا وقتا اقتدار خو ساغلم دکن و دگرن او کنسپتا بری کنسپتا انکار کنسپتا یکیتیا ملت ترکیه نظام یکیتیا او نهاجی تشتک از دبینم بلکی دبین يعني او رژیما او اقتدار اردوغان دم خوی داوی دلیزه او اگر مثلا اوروپا و اگر ترکیه بخوازه وی گاوه شونده با اوروپا و گوتنی وانم او بکه او وی تشتی او گاف جعالی نه به اردوغان و نظام وزیر در و بدجاجی باور دکم او يعني بي وان او به يعني جنا بارتي وان به الترناتيف دم به روشا نهاج بو من دشبر روشا 10,000 ودديا و مرف دناركو براستي درفه ودرفه زي مثلا بايدن وانا براستي بايدن قوتيه يعني حتى قوتيه كردستان بولونيا روجلاتا نافينه ام بيجن بري قوتيه مثلا تركيا دا قالكتش قوتنا لوقتا اوجي امريكا زي وقتا تسر حكم وقتا بسروكي امريكا اوجي برجمانديه خود باريس يعني ام بخوزانن يعني مثلا جانا هناك دبين كردا نود و سدی نود و سه رفراندوم دا گوتنم دولت خوازن سرخبون دخوازن بس نکر يعني بر شعب دنیای اوی بو افجی يعني نشان داده يعني ام دوی وی وانتشتانا باش بشوپینن و مثلا ترکیه دا رولکی مزن دلیزه براستی و مثلا اوروپا جی دوی مثلا وقتا ترکیه شويه نها قفقاسيا شويه اذربيجان بروسا راود که شويه نظام بحر سپی حياه ليبيا شويه نظام كردستان روجاوا او شويه هر روز كردستان باشور بومب دکه يعني لكودر تشتكي به يعني بكرتايه دكارم بيجم کو يعني اف سياستا كنها ديسا مانورا كان جبو من مانورا كينويه او وقتا من درس بعين نريني هاتن حتى اجوید وقتا پشتی داربه هفته او 12 آذر بوانتشتا هات özal بوانتشتا هات اردوغان بوانتشتا هات ماته بیره و اردوغان دگوت کردستان وقت جغرافیک هیه قلشتار اوغلی دگوت تشتهون کردستان و ولات پارچه کریه اردوغان دگوت یا تشتکی عثمانیه وقت وان جغرافی هیه يعني چما او دکن يعني او اردوغان نها چو ماردینه دیار بکره دبه کردستان تونه يعني تك عثمان جنابت بحثها اوكر لي في جاري باور دكم دقلك واران دا نتني ام بين سياستا هندور نتني سياستا تركي وامريكا جنابت بحثها كر سياست برجمندي امرو نزانه او دكيجان خالد الهب بكن دجي هب ورن ياجي او تشبدن ترکی چه بگن یا اشکره علی رالیتک هیا ایدی ام ببین بری امریکا و یکیتیا اوروپا ام ببین جدا بون وک سیستم نه جدا بون لی سیاست ترامپ و اوروپیا لف ندکرن لی وی جاری دیارده سیاسی تشتی خو ام دشوپینن وی جاری نوک بری ام ببین دگلک مجاراده نتني مثلا كردا ام بين دجايتيا ام بين فرنسا وتركيا هي ودقلك وراندا ام بين هن ولاتين اوروبي وتركي جي لهبناكن في جاري وقت بري او نبه يعني في جاري كاريوان پر نرحت جبو في كي دبي تركيا خو بغورينه يعني اري نعم مثلا مرف دبي يعني وقت مثال ده مثلا وقت تاريخي مرف بنا جزء دور جيناتشه نا يعني امزان امريكا جي اوروبا جي تركيا جي دفتر خود در ناخينه الروجلوتا نافين تشبه بجي او يعني تركيا بتغاز تكلي وان هبه يعني تركيا ضد ما جونتا يا داجي زما او داجي هر تم خوستنه وقت اميا ببينن او تشبه يعني اوانا وقت منفعات خود باريس انها فرنسا حيانا 10-15 جاره هلوستا خو غوراندي امريكا 10-15 جاره هلوستا غو غوراندي نا وقت كركوك تسليم بو كركوك تسلي اوي
ما رولا أمريكا تونه رولا أوروبا تونه نا مثلا تركيا وقتها دچه أوي يعني دوی ام كرد يعني نكو و أو ميليتاني أوي يعني دوی ام منفعات وان أو بنرن يعني السبب بايدن جي چونك نتيجة بنتاغون هي CIA هي سيستم دولتي هي بايدن جي ورا أو دكاره هنك تشتاد أو بك لفرنسا جي فرنسا حيانا سر كردستان روجافا 5 جارة 6 جارة هلوستا خو غرانديز بعد شهر 5 سال داوين دا نزان ولاتن أوروبا مثلا أو دا مثلا كردستان باشور دا مثلا كي هري فكرية رفراندوم كي هري باقش هري معصوم هري أو كي كرن لفكري كسي نجو يعني إنها كرد في أوي بكن يعني برشاوي خلكه أو شيء مثلا تركيا يعني أم كرد وقتها بيجنكو يعني أو تم حساب تركيا دكن يعني تين نقطة çünkü جورا وان مثلا أردوغان إيران تشتري ورد فكرة نظام وقتها جونتا صدام أو بويا ومتفقة واناي دبي سياسة أو بكو قالوا شاوا أو منفعات ما كردا وكردستاني كيجان بارشا دبي براببه بمنفعات وان ولاتي أوروبا نزي هفن أو بكاربنكو بأواكي بشكريا ما بكن أم جانا بين بقرن جانا قاوي پیشی باویجن نا کردستان باشور براسی امزانن يعني بشكريا أوروبا وبشكريا درفة نبه أو ترك وإيران وسوريا وإيراق أو دناف حفتاكي دا وانا ببلشقينا يعني دور ده هي ل أو سياستي أو كردستان روجافاجي يعني دور ده أدبم مثلا أو مانوراكي پرن نجبو نه مانوراكي نويا مرفقره قوتني نجويد قوتني أزال قوتني أوي قوتني أردوغان بخو تشتك أدبينم يعني اف سيستما AKP و اف سيستما يك بارتيتي و اف سيستما اوي دم خويا داوي دجي يعني اوي جناف بارتيه ياجي اوي ديسا سيستما كي بينن كرد اوي سي 4 سالا ديسا بينا خو بگرن لي او دوستن مي نافنتوي اگر پیشنیار و زخت خو راستی و بما كردا منفعت ما كردا نينسر كي تي پشت سي 4 سالا دبا عين بري يعني نها ما زحمته معناها اردوغان ورنبو ازال وربو براستي يعني وقتها اجويت هات اشتقارا وغلا نزان حفتي وسي ناف كردستان دا قال لك اي تشابو او ناجي بشكريا اوي كرن قوتن بهي بيناغر لي وقتها هات اوي جو halklara özgürlük yok halklara nabi yani bir halk vardır yani Erdoğan yani aynı tişti yani zaten az قوتنا خويا بزم يعني اف مانورای وان ننونه مانورای کو سیستم نفس بگره مانورای کو کتن زحمتیه و اوی وانا خلاص بكنك اوي ريفورم انه بوان ببا يازي هنا كدم ببا او دكار ام مناقشه بكن لي باور دكم اف سيستم كنا هي دم خويا داويه يعني دور دا كرد بكار بن فرصتي خو بدوستي خو او بكن نتني بيهدان بشت 5 سالا دي عين ور نقطه معرف زيادتر دكار غاوا بابرز يا اري gelek spas kek Osman ez aga vegerim aliye kek Yusuf diyadı kek Yusuf me her du beştaran gudari kir fermo me her du beştaran gudari kir فکر رامانه ته در حق و پیواژوی نو یا سیاست ترکیه ده چی پیواژوی چاوا دنرخینه کek Yusuf Merhaba Juvara. Keko dengana teme dengemi te wan. Ha. Deng başı denge te baş. Dengemi ana te. بله دنگ تتی ما بری گوتی با کرمانجی از پر باش فهم دکم فقط از کرمانجی نزانم پر باخ بینم از باخ بیم زازاکی خلاف کرمانجی تا باشه بخیر آتا تماشاوان ما زازاکی جی پیر ببین وقت سویدی دمکی سویدی ور کرن کو ام ببین کرمانجی سوران لف کرن
خبات اوان بخير اوان ايجار بكي بسايا جناب وكي و نبسكار روشنبيرين ما ببرنامه كرمانجي ده كرمانجي حتى تيرنك زازاكي تبي بك انت قداري بك وسوز ددم از زازاكي حتى انا كي كورتاي ورغرين كرمانجي از ورغرين كرمانجي كورتاي كيك واي كيك عثماني تمام تزازاكي بپیوه از بکورتای کرمانجی جی بی tamam. Siyaseti Türkiye eru ma bazon sebens yani seniyen verte gerema ager hazaru vis hirira pe siyaset Türkiye seni gero ma bon ayra Türkiye siyaset vahzı tengasi sistem yo çiko neu erzen verte mesela badi düyeminit deyinit 1945 pe zara CHP ra yo grup vet va ma pe demokrasyan yani Demokrat Parti naru pe sistem o arad yot bava tekotv si atenga peyin vera Cemedi bavar dikim denkte ana ha baduja bele fermo kek Yusuf Ziya tukane bepeyve denge tete Kutbu كيك عثمان حتى كيك يوسف تيت قالوا يا اري او كيك يوسف بس اويك يعني السيستم بري تركيا دا وقت ما جدا مع هزار وناس بيستو سيادة سبيدك وقت السيستم دكا تنغاسي وقت بروبلم در دكا مزيدة دبن او هرتم تخازن تشتنو درخينن وك ما نوراينون او بكم وكي مثال بري مثلا جابا وكي يك بارتي بو جابا غروبكي دركت وعدت وها دوام كري حيانها او وقت سيستم دكا تنغاسي دخازم بريه دون معنى وراينون وكبينا كي بقرن يعني بكورتاي مرود كارور بيج اهلي باشه باور دکم پروبلم آوی تکنیکی چه بو ام بکک سدات بدومن کک یوسف زیا وره کک سدات واي هات كيك ما بحثا سياسات تركي بر بكودچ اب بواجويا نو دناv ha Magot yani vakta tengasi Türkiye'de Türkiye kena tengasi huser yo sistemet yo balans ayarı var ya Türkiye yani o kadar yo balans ayarı bazen ana ma 1906 vinin 1907 vinin hashtag vinin nevaid ma vinin fakat mesele Türkiye kek Osman var ki yani Türkiye çıkadıra demokratik yo sistem yen ranayış hatona mesele kırdı Türkiye'de hal ni bu sistem Türko yo demokratik riyara nişin yani riyako demokratik ser nişken runuş anay maçaravinin mesela kek Osman var ki 1908 ana yol hükümeti ve işte Mesut Yılmaz CHP MHP o ana nome işimi belki ana Vatan Partisi ana Vatan Partisi de ne Cindoruk bu Cindoruk Jivan doğru yol partisi doğru bele Jivan mesela tengasi çe bu evça
ji dora Erbakan ve Erdoğan wan qetiya bu, yani yavaş yavaş qetiya bu, ji sistemekî nû ji destê wan ava kir. Ji destê wan ava kir. Yani çawa dêjin ki ana wan sistem xirab dibû, dişû ber xirabî em karin ji vê sistemê nû bikin ji destê Erdoğan. Erdoğan hat tiştê kir aslında, hatta kinga hatta 2010 tiştekî kir, ama li wê çaxê Erdoğan pişta xwe dayî bû ji kî ew bêjin ya FETÖ'cü, Fethullah Gülen. Pişta wê aslında ser wan bû. Yani fakat mesela ew carek 2012 da wexta dêjin çözüm süreci çêkir ya, ew çav ji alîkariyê FETÖ'ciyan Erdoğan piştê Ergenekon dabû şikardinê. Yani qut kirin bu ew. Paşî çıkır wexta ki yani ew Fethullah navê wan neyse Zazaki bêjim. Binatê wan binatê yine yo çi vêjiya ujad Erdoğan o nişkahın lingon xu salem erd serran gera. Mesela ma be erse ki Erdoğan ki von yani Türkiye Cumhuriyeti vona ma hit demokrasi ve hit abori ve yo reform çekin neu vrazin mane ne çine serma gere bontera mesela yo çi Osman Baydemir va yo çizi Selahattin Demirtaş va 2015 vakt ma PHT'y milletvekili şi meclis aslında makailiv yindir yo tekili biraz yo hükümet ran. Badiyin tabi va enabiya badiyin da zara AKP'ra İhsan Arslan veja va ki va etiyat hatabi. Uca AP Bülent Arınç veja yoniçi va. Ençi yani en çile manevra. Erdoğan yok aker Erdoğan yani ma ve 2018 aynı hevad ma eşkin hene ager uja onyanne hevalonyi Ergenekon tabi bad 15 Temmuz ya Türkiye lingin weş artguret onya ki yinda nişken seket mesela he Arınç he İhsan Aslan tart kerdi. Yani ana çı gere fonbuk ma ana gere fonbuk Türkiye hatona de hükümatu yen aslında yo hükümatu tekiz xuser nişken yo guri biker. Gere paşte xubid yo kuvvet. Paşte xubid zidon yo kuvvet. O kuvvet tabi zerre devlet çenek çi kuvvetiye es. Mesela yo vaktit işte 2002 hatona 2000 şiyes Fethullah şu epey yok kuvvet kureti. Mesela yıpaşı kuden yin. Ama ujad binata yine çi virazya, sıkıntı virazya ujad seke nador paşte kuda Ergenekon. Onen ki yani pe Ergenekoniz nişken tam cahdıraşı çünkü sera poncas yo pe ana politika nişken bir yer. Ve acaba ma verhu açar seben verhu yani yo daha işaret de fakat ay işaretiz pera kabul nibi yani hever tahira kabul nibi hez çevre kabul nibi
ya adı havada mavon ki Türkiye ez anayvonu Türkiye yani yor reformu bir kerdiş qed demokrasi o reformun gere vercu kırd bebi. Gere vercu kırd bebi. Hatta kırd tedi Çin biyse her reformin nihayetinde pek desser onu. Yani raj perrej khukalesnin. Perrej khukalesnin ki yani maeruz bekhalas da hatta sabah homa kerim. Yani o kadar yo cheers. Ama zara Türkiye Türkiye batı aslında dengete harap ola. yolun mesela Avrupa ve Türkiye binata yine deng naye Kek Osman bira Are Kek Osman bira افكارم او بشكي او مثلا حكومات عنايولي ودور هاتنا اربقان او بكرماجي او كر دورا مثلا اردوغان هات بارتيا رفاحي اربقا وان وقتيا بون وقتا بتفقرا فتح الله دست بكر وهفكاري كي مازن شكر ام بيجن جارنا 1915 دا يعني جو بلان تارنشي او سلعتين دمرتاشي او انا يعني وقتها او بو مثلا حتى بافرح حكومات يجي يعني بريوي يعني بيفينا او مثلا بعد احسان ارسلان كر وبلان تارنش وقتها هنا قوتنا ديفيجن دبي يعني السيستم تركيا ده حكومات بخو سري خو كانت تشتكي بك يعني قالك تشتغل كان بك وقتها باش تاخذ او دولات يعني بمعنى اويك دولات اذا خدي دستلارينا جبوي وقتها فتح دناف دولات اذا خرت بويا بوانا وكرنا دورا بارغناقوني وكر دبي بروبلم وقتها برنامج الرفورمي تشي دي كنت في مثلا كرد هبت كرد تيدا هبن وقتا كرد تيدا نبن اوجي 10 سال 15 سال تي حياة نوختكي ودختما او بريودكي نو دست بيدك يعني جبوك مثلا كرد ده برنامج هذا تتنا يعني بكرتاي وها مرد كارم gelek spas kek Yusuf Ziya gelek spas kek Osman boy wergera te malatava em ji kek Sedat bidomîn kek Sedat bisek kek Osman tespitek kir go heta pirsa Kurd li Türkiye çareser nebe demokrasiyekî rastexîn nayê Türkiye دوی اوی ده تثبیت کر و سیاست هم ببین به تالیه هم دشوپین نزی 35 سال زیادتر جناب تفگرا لگال یا دموکراتیک ده جی دگره هر جاره وکو مروف دبینه گلک تشت دوباره دبن دیسا هم ببین وکی بهارک ده دیسا لگرین دبه ام ببین اف دمین وی تالیه دوسه بیاره ازی بیجم پارتیا دوا درکت بگوتنه خواه پارتیا پیش روژه گلجک درکت بگوتنه خواه تشتینج بوی کردا بحثا محفه پروردا کردی دکن yani tiştê dibêjin ji guhê meryar baş tê ya aliyê din em bibin de eniya Kurda de gelek lêgerîneyê çend roj berê rêzdar altan dîvanê çarpel medyayê bû di bernama hevkarê me Seyda Alpişen de behsa tiştekî kir got li Diyarbekirê sê hewildan hene ku dixwazin bibin partî dixwazin bibin însiyatîv dîsa wek salên 2000 şûn de ber bi 2005 dîsa lêgerîneke ye dîsa siyaset germ dibe dîsa em bibin evê hêviyên me xurt bibe dîsa milletê bibêje de eslê xwe de divir de cenabê tevê pêvajoyê çawa şîrove dike gelek tecrübeyên me hene
بقناعت آمد به ایدی کرد خوره ریکی دن استراتژیه کی دن هل بجیره بیسکبری وقتا مشکک عثمان پرسا کرد و دموکراسی تکلداری هفه ده کلیتا کو بیسکبری که عثمان گو او کلیتا حتی پرسا کرد چاره سر نبه دموکراسی کی راسخی جینای ترکیه جناب تچاوشی رو بد که تشتیم به تالیه که سداد بله از گلک سپاس دکم برای جبو و شیروین کو هاتنه کرم براستی گلک وان اجی پیرا تبلیوان دبن جبر کو yani پرسکریکا دموکراسی و پرسکریکا کرد به هوا گریداییه yani gava ببورم دموکراسی کم به پرسکریکا کرد هین زدتر گراند به gava hukuk kem به هین زدتر گراند به yani ez jev ke dest pê bikim mesela îro pêncemîn salvegera kuştuna Tahir Elçiye Serokê baroya me hemşê min awqat yani mesela divê dozê de ew doz çawa bimeşe ew doz wê çawa bidawî bibe îşaretê ku henin ve bêcezayî dîsa divê dozê de jî xwe bide der û encamek nêstendin ji alî din ve doza Selahattin Demirtaş, doza Osman Kavala kuhum mahkemeye bilindiya Türkiye kanuna bingehîn bir yardaye hem mahkeme Avrupa'ya bir yardaye leveri ev bir yarana çava hatine daim deheman demede deheman gavve de hatine kuçkirin uji aliye serokomar ve hatine kuçkirin yani levera burasti nakokiyet pırmezin heye yani kesi kundu khazın demokrasiye embejin reforme ki de hukuke de çekin jbo aboriye de khazin çekin burasti ne jbo embejin mafan lebeli ev nabe yani abori bitena seri xwe ji hukukê qutnine ji demokrasiyê qutnine ji azadiya qutnine ji ber wê yekê jî birrêçika xwe ve boğan ve girêdayê gava demokrasi tine gava azadî tine be gava hukuk reformekî rastexîn çêne be aborî jî nikare çê bibe û li dunyayê bi serbidestî karibe kar bike ji ber wê yekê yani welê xuye ku ne tenê em bêjin demokrasî û pirsgirêka Kurd hemî pirsgirêk bi heve zêdetir girêdayînin beşîk mesela Kurd çareser bibe ve demokrasî pir pêş de bikeve demokrasî pêş de bikeve ji bo çareseriya Kurd jî ve gelek derfet çêbin lê eşkereyê ku yani siyaseta ku tê meşandin rê li ber vê girtiye yani belek gelek ji 1920 ve deme gelek derbas bu dem derbas bun ji nodiyekê vir ve gelek dem derbas bun yani îro hilbijartin eger yani şekil demokratik de çêbibe Kurd wê dîsa dengê xwe pir bilind bibin em bêjin partiya ku nêzî xwe dibînin ji xwe ev ji şaredariya jî kifşe ev ji wekîlan jî kifşe yani lêbelê gava kayyum bê tayin kirin li werê ew derfet ji ortê radibe yani ew gav di heman de ve astengiyekî mezin îro jî ev astengiyane henin yani gava Türkiye bêje ku ez di warê hukukê de reformekî dikim bêşik bi kayyuma nabe bêşik bi girtina wekîla nabe bi cezakirina wekîla nabe bi girtina sosyal medya nabe rê li ber girtina raman û fikir û daxuyaniyan nabe îro yani hemû qada da hatiye astenkirin hatiye xetimandin ji ber vê yekê jî ji xwe Türkiye di navîna nakokiyek mezin da nizane çi bike yani ji bo wî hebû di nagre sê roberê tişkî dibêje sê roşun da tişkî din de gotin di vê navberê de tiştê ku tê gotin hêviyekî dikare çê bike hêvî pêşî lê tê girtin lê belê xuya ye ku yani li vira ez bu xwe dixwazim ji alî erênî ve li hinek tişta bi xweşbînî ve zebikim mesela çi ye em bêjin Gelecek Partisi em bêjin Deva Partisi belê tiştê ku dibêjin hinek tiştê wa ji bo me jî maneyekî îfade dike lê belê terî me dike nanake lê bez em dizanin ku
ew ji navîna AKP hatine li wêrê yani temsîlekî mezin kirine têkiliyên di nava dewletê de cî girtine li belê îro tiştê ku dibêjin tiştê ku em bêjin 5 sal berê digotin ji wana cudatir yani eşkereye ku politikaya ku îro serdest e bi hukme didome ew nake Yek Sedat cudatiya wan çi ye? Em bibin Deva Partisi ya jî Gelecek Partiya Pêşerojê ji ev çi cuda siyaseta wan çi ya jî gotinê wan çi ne mesela me tu karî bêjî? Yani di pirsgirêka Kurda mesela îro ji xwe gava politika bê guhertin bi rastî politika gava bê guhertin belki em jî mîna hineka bêjin ku mesela Kurdî de esas psikolojî yani esas mesela Kurdî da psikolojiya milletê çapemeniyê reha giştî bê guhertin ew yani gavê ku mesela hinek hatin avêtin lê ew gavek hatin avêtin negiştin encamê li üniversite em bêjin Kurdî pêşî lê vekirin ana dîsa girtin yani gelek akademisyen ji bo wekê ji kar hatin avêtin. Kek Sedat divê biborim ez ketim navberê niha hin tişta de divê merî li resmê giştî mêzekê em dibên hin gav tê avêtin hin hewldan tê çêkirin mesela niha derheqê wî lêkolîna dibe wek dîsîplînê İhsan Aslan demê hanê tiştekî pir balkêş got me mesela Kurda mesela çareseriyê anî noxtakî dûre me mêze kir ev mesela dike serê me bêşe ev mesela dibe mesela nav neteweyî û em tirsiyan em ji viya çûn de vekişiyan niha li Tirkiyê yekcarna meriv li partiyên sîstemê mêze dike herkes rolek girtiye ev her du partî derketine rolek hilgirtine dîsa ew me Kurda demekî bi ev gotinên xweş û ew ê bixapînin lê wexta mesela tê çareseriyê bi mesela çareseriyê di noxta ew ê de gavên erînî navêjî divê de Kurd helwesta xwe zelal bikin em bibên baş e gotinê ew dibêje mirov bibêje baş e lê divê Kurd divê de xwedî êdî stratejiyek bê ne ku em bibên yek derkevin bibêjin wala gotinê min jî Erdogan baştir e gotinê min jî Kılıçdaroğlu baştir e gotinên wî baş e lê ji bo milletê Kurd ji bo milletê me çi dibêje û ji alî hiqûqê ji alî hiqûqa gerdûnî ji alî demokrasiyê çi dide pêş me divê em li wî mêzekin û em xwedî helwest bin divir de kêmasiya me ew e mesela em dişopînin partiyên nû yê sîstemê kîjan ve dibe berê xwe didin Kurda û mesela Kurda de em bibên her tên Kurdistanê ji Kurdistanê rayî û deng dixwazin divê êdî ev siyaseta ew ê were terkandin Kurd divê hewceyî berê xwe bidin ew partiyana divê berê xwe bidin partiyên Kurda partiyên Kurdistanî erê ew tiştê cenabê te dibê baş lê ev têr nake divê meselê de em bibên tu jî xwedî tecrübakî ye di siyasetê de tu zane ev tiştan nahêlin ku em bibên piştî demekî tê navê wî lê nabe ew dixetin yani divê em rêkî nû hilbijêrin tu çi dibêjî? Niha bi rastî jî ez wa dest pê bikim ev demek e em aktorên ku di siyasetê de nû derdikevin mîna Davutoğlu, mîna Babacan ger nexweşiya wî neba me demekî nexweşket me ew mîna dîta me bi ezmandana ana bawer dikim rojên pêş me belkî Kılıçdaroğlu em wa bi nûnerên saziyan ra rûbirû dikin yani berê jî me kir li wêrê mesela tiştê ku em dixwazin çika ji bo pirsgirêka Kurdî ji bo demokrasiyê ji bo azadiyê were gotin ew bêşik ji bo herkesî ji bo Kurda jî baş e lê li wêrê mesela mexseda me amê bixwe jî em naxwazin Kurd bidin peyva û buwara em bêjin bibin
yani bengeha politika vaniya wan Livra divê Kurd bi xwe partiyê ku henin belkî ênû derkevin ew bi xwe di navîna xwe de karibin polîtîkaya giştî de hevkariyê bikin. Asıl hevkariya Kurda bi hev re em bêjin gavavêtina Kurda tiştekî gelek giring e. Yani Kurd bi xwe karibin mafê xwe biparêzin, li peyvî bisekinin, di meselê giştî de bi hev re tev bigerin ew yani tiştekî bixêre, tiştekî bikêre. Yana tiştê ew dibêjin, ji xwe tiştê em ji wara jî dibêjin hûn dikarin ev gotina herin li em bêjin Rojavayê Tirkiye bikin, li Orta Tirkiye bikin, yani herin li Yozgatê bêjin, Konyayê bêjin, nizanim li Derya Spî bêjin, li Antalyayê bêjin, li ciyê we li Derya Reş bêjin, li bajarê we bibêjin ku ji bo ku êdî ev dijberiya ku zêde dibe, ev polarizasyona ku çê dibe kêm bibe. Yani Kurd ji xwe hazirî em bêjin demokrasiyê ne, hazirê biratiyê ne, yani tiştê ku dibêjim belê manevra dikin. Hemû manevra dikin. Lê belê îro hatiye ciyekî wer manevra êdî têr nake. Ne ji dünya ra têr dike, ne ji Rojhilata Navîn ra têr dike, ne ji Ewropayê ra têr dike, ne ji bo çareseriya pirsgirêka di hundir de têr dike, êdî ji bo aboriyê jî têr nake. Berê Tirkiye ji bo ku aboriya xwe xurt didî, ev mesele dabû alî kî. Lê îro em dizanin ku di xezînê de yani dora 5 milyar dolarî kêmanî heye, yani di kêmaniyê de ji alî berê 5 milyar dolar zêdeyî Tirkiye di xezîna wî de hebû, di banka wî em bêjin navendî de hebû. Yani ji bo ku aborî jî têk çiye di nava lêgerinkî de ye. Ev êdî bi manevraya çareser nabe ji ber wê yekî ez hêvîdarim rastiyê zû bibînim. Yani berê Serokkomar bibîne, berê Erdogan bibîne, berê AKP bibîne û bingeha devletê bürokrasiyê bibîne ki êdî bê livra bi sedî tevlê me bê çareseriya Kurd nikare Türkiye demokrasiya xwe bi rastî ava bike. Yani hatiye îro li wê astê sekiniye, li wê qatê sekiniye ji ber ku pirsgirêka Kurdî heya hebe, yani nerîna li Kurda hem di nav xwe de hem li Rojhilata Navî ev nerîn, ev polîtîka neguhere bi rastî jî Tirkiye nikare demokrasiya xwe êdî pêşta bive û nikare bi dünya ra jî têkiliyekî hemdemî dayîne. Yani ev pir zelal hatiye xuya kirin, lê berê dîsa jî heyek û di navîna we de hinek partî jî, kes jî, kesayetî jî bixwazin bi manevraya Kurda em bêjin hinekî berçava reşûtarî bikin, hinekî boyax bikin û li gorî wî sîstema xwe ya bidomînin, berê bidomînin lê belê êdî ew sîstem li gorî min nameşe. Yani pirsgirêk êdî bi gotinên vala û bi tenê bi gotina naguhere, bi helwestekî Kurd divê biguhere. Yani em divê radedenin ji xwe mesela serokê devayê dibêje ku perwerda zimanê bi Kurdî êdî di kanûna bigehî de divê cî bigire. Ya tiştekî baş e, kî bibêje baş e, yani ew jî bibêje baş e, yekî em bêjin kesek jî bêje baş e û ev rastiyekê jî golê me de jî rastiyek e. Yani gelek destkeftiyê Kurda çêbûn hebûn lê vê demên dawiyê de xettimandin ji ber gelek sedema. Îro car de xuya ye ku divê bê guherîn û pêşî li veve. Ew pêşîvebûna jî çawa ye, bi rastî jî demokrasiyê de gavê xurt, di hukukê de gavê xurt, di azadiyê de gavê xurt ancak bên avêtin. Yani êdî tiştî merhala devkî derbas biye tiştê ku jê derdixim bi rastî ev e heya gav nên avêtin Tirkiye nikare debara xwe rojanê jî bike êdî. Em hatine vê merhalê texmîna min ev e. Gelek spas kek Sedat ez vegerim alî kek Osman. Kek Osman me kek Sedat gudarî kir. Kek Sedat partiyên nû ê derketine saha siyasetê nîrxand ew gotina
ام ببین سروک دوا پارتسی علی باباجان دبی پرسا مثلا پرورده کبی که به مخزاگونه بگمان ام ببین وک علی گوتار پشتانا باشه یعنی ام ببین گوتنه کی نو تیکه به مخزاگونا ترکی لیدبر ده تجربه بره که ماسیه که ام ببین گوری جناب ته به کرد استراتژی کی چه ال بجرین یعنی ام ببین تشتی که صدات ببیجه دبی عالی کردا خودی هلوست بن بگشتی ده گل خال مشترک به داخوازین لزگینی به برنامه کی معقول در کبن پیشبری وان نکو ام ببین بدوفک آوان بچن دبی اوی چه شروع بده که ام ببین کو بیسک بری جناب تشتی کی پر باش گو حتی پرتا کرد چاره سر نبه دموکراسی جنایه مری او گوتن حتی بشکل اکیدن بیجه حتی کرد به طالب خوی لزگینی و به طالب خوی معقول دناف خود یکیتیه کی دناف خود کنسوسیه کی آوا بکن و درکبین پیشبری وان اوی بوی چاره سر کرنا پرتا کردی هی نباشتر به تو چه واده فکری که کسما آره همجوی پرسا داویه دست پی بکن او کردا مثلا کواليسيون او مثلا دموکراسیا ترکیه و پرسا کردی دا به کسادات و کیوسف پارالل دفکرن یعنی وقت عم گو از یعنی مثلا کرد حیات چهار سر نه به دموکراسی کی راستکین و خراگر لترکیه نه او به معنی اوه یعنی ترکیه دا جبو دموکراسی جبو بین ودان مافی دموکراتیک چوبکی جی پیش دهره دوی که فهمه وره فایده وی جمره هیه لی پروبلم چیه وقتا هرتم نه مثلا یعنی او مفهوم تاریخی جو مده بدا علی کی نه مثلا رولک نه داوود اولی و باباجان دلیزه یعنی پردش به یعنی رول مندرس پردش به رول اجوید پردش به رول اوزال پردش به رول اردوغان وقتا هم بر اربقان درکت و الټرناتیو کی دست بکر یعنی وقتا مروانا وقتا او نکی یعنی او سیستم کی دانینه یعنی دوله یعنی شو مثلا کردی جبو او بو یعنی هو یک جنوسه ما اون زانن یعنی از جبو ما في دموکراسی بین ودانه کی لباجار ترکیه مهمه یعنی تواییه یعنی مثلا براستی یعنی سیستم مثلا وقتا ازال هات و گاوه کی جون تای پیشتر بود نظام وقتا اردوغان آت 2012 دست بکر او اردوغان کو جبر سبب اخافتنا خود نکاری بکه تا پارلمنت و پارتیاوی پرانی گرد چون قانون گوهران جبوی سهل بجارتنا کی تایبتی لباجار کردستان سیرته چه کرن او کرن پارلمنتوی یعنی انسان کی جورته و پشت 10 ساله تیوی نقطه کو حواله وی بره یعنی مثلا داوود اوغلی جبو شما جبو مهجان چیناکه بابا جان چیناکه یعنی اوانا قوپیا هری خرابن ایوینه یعنی نا داوود اوغلی یعنی وقتا که سر وزیر بو امزانن یعنی چه دیگوت یعنی بابا جان وک افندی در دکت خورا تشابوری دیگوت روزه کی قیامت را دبو باجار دشوتاندن انسان لباجارا لینچ دکرن او نکرن یعنی نایوی معنی کو نا گوتنه که صدات کو یعنی مثلا ما فی زمان به گوتنه وان به دوی ام گداری بکن گاوه کی پیش او د چاپمنیه دا گوتن جی پیش لی پروبلم چیه یعنی تین نقطه کی وقتا مثلا کردی حل نبه همو پروبلم خوشی بوی را گریددن تشتکی کناف کردا دا یعنی مرف تبی هر تم دبی کرد دبی یک بن پروگرام کی بن امجی ملت کی نه ناج گلک نرین جداجی با مهنه تشتکی مرف یعنی هیوی دکه یعنی مثلا کرد چپ حیا لیبرال محافظه کار اگر بکاربن سر نقطه کی چرچوه کی مشترک لهف بکن بوی رنگی به اوی درکون یا جی به نکون دکارن وک الټرناتیو جدا لی به پارالل به هفکاریا به هفرا وقتا درکون تشتکی نشان دایه وقتا کرد کون پارتی ترکا یک سیستم ترکیه د پاریزن یعنی چقاته وی نقطه کی زی زیده گوهرانده نکنه تی نقطه کی وانا تصفیه دیگه از ناوی وان ندم یعنی یک AKP داجی یک اوی داجی هاتنه وی نقطه وقتا
هاتیا نقطه کی وانا دانا علی کی احسان اصلا مثال کی وکریه نه جرا دعوه وکریم برای وید سه روزا yani او yani ev sistem de tişteki nişan bide yani em guherandın çekin ve em beri biratü xuçkitiya xo nav xo kurda da çekin problemi me çiye yani em cana dibin 10 kes 10 ali 10 inisiyatif و herkes براتیا ترک و کردا دخوازه خود دخوازه بوی حالی لجبو براتیا خوش و کردای کردا کردستانیا ام بیژن قاسوی ام بیژن حول نادن يعني جانا منفعات جداتين قوي herkes خود دا علی کی منهاجی نه الټرناتیو کی تبع سکره او سه الټرناتیو نه ام بیژن سه الټرناتیو نه الټرناتیو کی هنه يعني روزه کی وانا ام بیژن کتنه دانو سندن که به ورات تشتکی چیکن يعني وسا خوانيه تدنريها باي كيتي وجانا باي مرف باي او دبد خوازن بالنافي خود دركبن تشتكو از بخو يعني مسج دل هيفي دكم تخازم خوازي ببيا كردج السياسات نيرين وانه ايديولوژيك سياسي چد بن براببن اگر دگل کرد و کردستانین مثلا چارەسەری کی خوراگر پایدار دگل وینه دوین رین به هفرا کار کردنی و هفکاری ببینن يعني او به مناقشه او دکار تازیقه کی مزن دخسر او پارتین سیستمی به که عثمان او ریه به هفرا کار چبه مثلا ببین کانر ریتی چاوا تخم در خواه کو هم ببین گاواده تثبیت کی باش کرده گو 10 آلینه هر یک جالیه کی یزده که کانن ام ببین معقول مثلا ببین چی بیدم برخواه از ما بیجم نه همو آلین کرده نه همو پارتی همو ریخستن اسویل همو وقت آلترناتیفه کی کوالیسیونه کی مزن چیکن بیجن کو امی 5 ساله جبو که کردی به زمان پرورده صنف یکی حیا یونیورسیته امی ویا هر روز دروژه و دا کولانا دا کچا دا هر دره بینجی مثال دا خوازه کی پر معقوله يعني دا خوازه کی پر معقوله نه ام بیجن هبونا کردا د ام بیجن قانونا بنگهین دا اوادا قبول کرن وک ملت و خلقه کی دن يعني جانا مثلا قلت لي ام ستاتوی مزن دخوازم اثر خبون دخوازم ام فدراسیون دخوازم يعني هاتیه وی نقطه که براستی ام زانن يعني نه براك هدف خو او نكن همو هدف خو بكن نه از وا خیال دکم ادویم همو ریخستن کردا و دوستن کردا سویل بیژن کو روزا و میا گرینگ ناف 2 سال بیدا امج بو که زمان زکماکی کردی و بلهجه خود د توایی باجار کردا دا صنف یکی حیا یونیورسیته به زمان رسمی زمان پرورده او شورش هری مزنه او شورش هر روز 10 جارات دولت خواستنه او جوی مستره يعني دوی مرف يعني هناك تشتاب بهفرا ببینه مرف دشمناتيه هفنك شوناكو مرف مثلا يعني ام بيجن نها زانم مرفنا بنده يعني مثلا هناك او انسياتيف تجي بحثتكي مثلا هناك جوان او دجمناتيه وان كو دي الترناتيف هنا نها لكردستاني بناوي وان كردستاني هي بناوي وان تنا بجي خوازن تشتابكن ام بيجن پر دجيتيا وان دكن يعني مثلا بفكر الترناتيف كي بناوي كردا دركه ج دجايتيا ج باكي بگره ج قدپه بگره ام بیجن پسکی بگره حتی او درو دورن هدپه که ایک کردستانی دخوازن پرانی دشمناتی اوان بکه و پسن داوت اوغلی و بابا جان بده او پروبلمه کیه یعنی او اچمازه کی هری مزنه یعنی دور دا ام دو یعنی پیشکشی هف بکن یعنی که عثمان دم یعنی در روداوی در سروکی گشتی پاکی رزدان مصطفی چلیگو که و ام خودی برنامه جودان دلی و دوی ام ریکی ببینن که امکانه به کرد محلفت کردا گشتی ناونده کی ده توپ بکن و ام دم پیش ما دوی وارد پیشنیار خود رایا گشتی بین تشتی جناب تد بیشجی ام ببین پارالیلی وی ام ببین دخال مشترک مثلا ام ببین کک سداد بیسک بریگو
پارتیا دوا دبیجم محفه پروردهی یا کردی تکوی ماکزاگونه اف جبور کردان ببین گاوه کی باشه کرجی بگشتی برنامه خوی لزبینی افدورالی سیاسی پارتی سیاسی روشنبیر دلتین کردان به برنامه کی معقول ترکبین اوی مثلا کردا ور آستکیدن امی بدوفکا پارتین سیستمی نچن امی به طالب خود بچن جمعان yani ev peşniyara Cenab-ı Te be debatê de em bibin gelek kes bawer dikim hazir be ve merî bu şeklî tev digere. Yani Riyavi çiye? Yani na mesela o peşniyara kek Mustafa ve Serokê Pakê cidaye yani tiştek ez dibin divê me re gav bavêjî. Yani mesela çiye? Ez wek vekirî bêjim. Yani pak xwedî vî programê ye. Vî daxwazê ye. Nav mehekî da di meha da hazirî dike gazî civînekî diçe. Gazî civînekî fire dike bi vî mentalîteyê fire. Bi mentalîteyê ku dikare însana bîne bahev. Misal yani edibin. Divê ne ku em ji raya giştî ra ji çapemeniyê ra bipeyivin yani. Yani ez zanim yani hevalê di nav Pakê da jî Pesekê da jî di nav HDP da jî di nav Êdina da jî însanê ku dilê wan dişewite QDP da jî KKP da jî ewana hene yani meriv divê gav bavêje yani gav avêtine divê Kurd jê êdî dev ji çapemeniyê re axaftinê berdin yani cana dilsozeke pişt deriya ji dervê çapemeniyê deh qata ji belavokê çapemeniyê zêdetirin yani nihatê hemû belavoka dinarî hemû belavok jî dişibin hev hemû jî yekîtî dixwazin lê diheb sê heb nayên bahev nikanin behev ra tişta çêkin êk tên bahev jî tu dinarî aliyê din jî sê çar hebê din hatine ew dijminatiya hev dikin wek dîka û wek mirîşka û hema ew ê hev dikin yani ev mentalîte wiha bûye ku bi rastî divê em gava bavêjin û gotina me û kirinê me divê yek bin yani mesela na Kurd û Kurdistan em dibên bi rastî yani potansiyel heye Kurd dinamîkin nizan her derê ew ê me heye em biçûkekî yani em bêjin problemekî biçûk yani zayîfeyekî manewrakî biçûk ê sîstemê da partiyên Tirka da jî divê em bikar bînin divê em bikaribin karê baş eger noxtekî pêşveçûn ji bo mafê mirovî demokratîk piştgirî bikin lê di eslî da divê em bi xwe gavê xwe bavêjin ma tu jî zanî yani mesela divê em konkret mesela em misalekî bêjim yani kampanyekî hemû partiyên Kurda ji partiya sivîl a kampanya vekin bêjin em goristanên Serokê Kurda dixwazin Şêx Saîd dixwazin Seyid Reza dixwazin Saîdê Kurdî dixwazin herî tiştekî însanî ye yani eger wexta me bikarî be guherandinekî dûr da çêke em bikaribin guherandinekî di perwerdeya zimanê zikmakî ji sinifa yekî heya üniversiteyê çêkin em bikaribin bi hev ra wexta helwestekî bigire bi hev ra wek koalîsyon nebe jî yani paralel em helwest bigirin ew ê resmê Tirkiye jî biguherîne ew ê hêzê wan jî biguherîne ew ê mecbûr bibe nebe ew AKP gora xwe têkilî bi hinek partiya datîne CHP hinek bi partiya datîne Deva Partîsê hinek bi partiya datîne Gelecek Partîsî netîce çi dibe ew têkilî bi wan re hene lê ahenga Kurda bevdira tune ye yani wexta tune be ew problemê mezin e ez bi xwe ji dil bi rastî meriv dixwaze çi ji destê min tê mesela yek min nas dikin ez ya diparêzim her derê jî dibêjim çi ji destê min tê ez dikazim ez tiştê we maksimalîst ninim ez digel şoreşê biçûkim şoreşê biçûk êdî şoreşê biçûk diye guherandin ji biçûkî dî da çêke Diyarbekirê de eger tu dixwazî konferansekî çê dike duwer koalîsyonekî mezin hember hêzên Tirkiyeyê êkê înkar dikin ew bersîva herî mezin ku tu rojê sed cara bêjî ez Kurdistana serxwebûnê dixwazim nizam federasyonê dixwazim nizam çi dixwazim û tu bi hevaltiya hev nabe ew helwestê dawî li Kurdistana Başûr tu rêxistin cuda ne ya Kurdistana me ye Kurdistana Başûr jê me ye Rojava jê me Rojrata me ye kêmasiyê me rexnê me hebe em bi hev rabin yani çima em ê tûjîtî û dijmanî û têkin malbata têv nav rêxistina û hinek etera bêjim dewlet dilîze bi hineka direkt indirekt dilîze dewlet naxwaze em yek bin ji berê de wihayê niha ji Şêx Saîd de wihayê ji Seyid Reza de wihayê ji salên heftê de wihayê ji salên heştê de wihayê nodî de wihayê divê wir de em bikaribin
هم بر هاف نرم بن ام تاویزه کی بدن ام تاویز بدن هاف لی گوهراندنه کی بچوک جی ببه دوی کیف همه وره لترکیه جی ببه لروجلاتا ناوین جی ببه دور دا از نه ماکسیمالیستم دوی ام یدی رین شورش بچوک دینم برخو او شورش بچوک او بخوره او شورش مزن جی بینن و از بقول يعني هيفي دارم يعني دور دا يعني كلمة برنين باشه كيك عثمان كيلك سباس كيك وبفي قوي بشكريا يعني عم بيجن بيشنيارا كيك مصطفى باكي دكنكو يعني بقاف ببراتيكا وبكنكو يعني ام حمو بكارب بشكريا بان هالوستي وها بكن يعني ايه نتوي وايه بهبرا يعني سباس اجي سباس كيك عثمان كيك يوسف زيا بقرنا عليه كيك يوسف زيا ما كيك سداس جي قداري كر كيك عثمان جي قداري كر هلوست و كريار بارتين دولت بريمة السيستم الغولية دبي دي كنت بخا الهمبري دولتي بدافزية قادر كذا پیشبری سیستم دوی واریده ترچه دوی ده مثلا دافازی لزگینی ده کرد وقت طرفکی ده که بل پیشبری وان یکی تیا سر هن خال مشترک ام ببین چیه ما بحث کرد ما گو دبی محفه زمان کردی پرورده کردی ته که ام ببین ماکزاگونا ترکی دبی عالی آزادیا فکری دبی عالی خبری خستن کرنه دبی عالی آزادیا ببین گرتیا ببین اب اشتانا ندور برنامه کی ملتك النتواك جنتوجين حقيوان هي او حقيوان ده ماكساغونا تركيا ده ميسوغر ببه هم كما تفكر ان دي وارده كيك يوسف بله اما Türkiye'de Kürt ne farkı kuvveti Huda ne yani ne İro ne Do ne zisube kanaatamı ne farkı kuvveti Huda'ya yani kuvveti Kürt'den hene fakat Kürt fark nine ki kuvveti wan he mesela 1995 hatta İro ev partiye ki Kürt denk ne daye tu kat parti ne iktidar ki parti ne atiye iktidarı yani Kürt ev ki de ne atiye iktidar Kürt partiye سیسکن اقتداره نه تشت بخوازه نزانه تشت بخوازه مثلا میزه بکن مندرس هات اقتدار کی پشتا شیخان پشتا آغان پشتا مولان کی بو دوره کردستانه ده بو قارشی CHP ده Peki Vanajı çıkmaz kat. Peki Erdoğan hat iktidar hat Demirel hat karikır hat mesela da Ece Kırdıgo Kara دنگته خراب كيك يوسفيا دنگته خراب باش ناي يعني قوتها ما هي كيك ولا دنگته ناي بيستنفر خرابه حتى كيك يوسف ورا حوالي رجي رجابكم قالوا برس هنا هاجر برس هبن هديه دي حاضرياوي بكن بايان تين تاليا برنامج خو
پرسابن امی درباسی پرسابن حتی که یوسف زیاجی بلکی وره وای هات دیسا فرمو که یوسف دنگی تاتی yani Kürt gerek kuvveta خوب زانه ha mesele Türkiye sistemi ana ungot partiya no fena Deva Partisi fena Gelecek Partisi bana mesele sistemeye sistem kinga dikevi tingasi which I tişteki no dani holi ana yani Kek Osman is got ev tişteki Ali Babacan dibêje veya Ahmet Davutoğlu dibêje ev gotun beri Erdoğan gotun yani 2002 Erdoğan dizdi gotun yani mesele Türkiye'de sistem kinga tengasi ve hebe ji tiştekî no danî holê fakat ew tiştê no ji me berî zî got ji yani çerçeveyê wî çıkase 10 sale 15 sale yani ji vî alî de ye em vegerin ji meselê Kırdan ama yani Kürt mego kuvveti wan hene ama ne farkı kuvveti xudane mesela her partik her rêxistin her dezgah ji xud digre merkezê pergal ji ber lingê xud dixwazin ama êdinê godariye godari دنگی تا قد دو ew çi نا ولا دنگی تا که یوسف زیاد دنگی تا ولا نای بیستن دنگی تا قد دو به آنکا دنگی تا نای ام یا راستی yani probleme ki havalên ku internet wan paket wan lewaz be zahmet be pirsekê hûn dibînin kek Sedat kek Osman hûn kanin bixwînin ez dixwînim kek Osman ji kerema xwe ma tu bixwîne û tu karibî bersîv bide ew yani em bêjin programê wan da tiştekî were cudayî tune kek Mirza xar pirsî yani em bêjin ew mesela di axaftinê de mesela Kurdî û ewana dike di sîstemê de yani wexta ew bi xwe di mesela di behra spî de Qafqasiyayê de rojhilata navî de piştgiriya em bêjin AKP û dewletê dikin yani tiştekî guherandî tune evana ji ma tê bîra we Demir Erdal Ûnenî digotin yani Kürt realîtesini tanıyoruz heta digotin Awropa niyolî Diyarbakır'dan geçer yani berê vî 25 sal nizanim ew ê yani vana em bêjin gotinê vana namaf em bêjin zimanê zikmakî û ewana yani tabii divê em Kurd yani nebêjin hûn çima dibêjin ew dikin yani bira bêjin em jî piştgir em jî dixwazin eger bira bixebitin keremkin bixebitin lê ew wek meriv dibêt ewana wek sîstem wexta dixetime ewana derdikeve lê di eslê xwe de mesela Kurda qebûl nekirin yani wexta qebûl nakin mesela hel nabin em bêjin perwerde em bêjin dersa bijarte heye na AKP dikare bêje dersa bijarte heye TRT Kurdî heye yani çi yani na em bêjin gotinê wanê mesela Kurdî de ji TRT Kurdî û dersa bijarte çi zêde be yani ji bo wî çi dikin yani hebûna Kurda nas dikin li hemû bajarên Kurda dixwazin perwerde bibe Kurdistan heye yani di wir de bi rastî yani guherandinekî biçûk nabînim ew nikane bin aktif bin ew nikarbin aktörê esasî bibin jî divê ew hêzên derve wek çawa 2050 de wexta Obama û Erdogan rûniştin li hev kirin û piştê wî her tişt gora Erdogan pêşta birin
اگر تشتکی ور ناونتوی نبه او نه احمد داود اوغلی نه بابا جان آلترناتیو نکانه ببه آلترناتیو دکاره جناب هدف AKP دا دیسا درکه و اگر بخوازم بکن چاوا اردوغان جه رئیستنا اربقان درکت بو آلترناتیو او تشتی ور دکارن او هیز ناونتوی بخوازن و ناوان دا ببه لیش بو ما ام گرینگتر یعنی ام کیجان سیاسی ایدئولوژی دبی بری ام ناو خدا تشتکی یعنی پراتیک یعنی ایدی چاپمنی دا خویانیا و نظام پروگرام دا کنفرانس دا خفتن نه گاو هم هر کس جالی خو گاو باشه گازی جوینا بکه هرب ببینه او دبندیه که دشمناتیه که هي ناکوکیین های نوانا کیم بکه خوشکو براتیا کردا شرط اساسیه خوشکو براتی و جیرانتیا به نتوی دنه اگر ام خوشکو برا ناف خدا نبن ام نابن خوشکو برا على جيران باش د ملت جيران يعني او تشتكي بسيطه ام تجمناتيا هف بكنو وهرن لانقره اسطنبول بيجن ام halkların kardeşliği nizam براتي خوشكي او نراسته يعني على ياز جيرانتي يعني دبي بري ام اخو بكن وقت ويجي هاتيه درباس بويا هركس قاوي دا قاوي خو باوي ادي ام وستيان جدا خوياني واخافتن وكونفرنس نابه ارتشت يعني خالکی گرینگه تا خالکی دست باش دست نشان کرد که عثمان یعنی براتیا گلام باشه لیدبه بری هر تشتی دبه مری برای هب مری مالا خورتر بکه مری ولاتی خواه خورتر بکه مثلا پرسپکتیفا ام اینترسکشن جی بیشن یعنی نستنه هم کرد دبه براتی نه دبه براتی خوشکیتی به هف رابه يعني او دوي ام ليتراتور دا خدا جيب ام نتني بران ام براو خوچكن يعني دوي او تيك بالليتراتور حمو بارتيا دوي شر براكوجي نا شر براكوجي خوچكيتي شر خوچكيتي او براتي خوچكيتي دوي او جي دركه و يدي هاتيه نتني برانه يعني او براتي تشتكي يعني ناف كردا او وي هي نوكي تركا قاردش يعني تحديا يعني دور دا بيشنيار ما و حمو بارتي وري قستن دوي نو هذا اگر ببا خوچكو براتي جه تنه گوتنا براتی باشتره یعنی او جه دی پرسپکتیفه که مدرن دوی ام وی بیت پردیقات بکن سپاس گلک سپاس که عثمان او جه پیشنیاره که باشه هدیه دی امتن تالیا برنامه خواه که یوسف زیا قطبو نزانم بشتر ببینه به وای هات ولی که یوسف زیا دیسا تو بخیر مرحبا ولا انه بروبلما تاع انترنت تخدي فكر وامان هجاي اللي نكان انت قداري بكن نكان كونسانترا به بري كوز ما في عقبتني بدم تا بردام بك است بيروز كم بشتي 5 سالي فيري كرمانجي بويا جزازاكي و تفر كرمانجي كي باشي د بيواس بيروز كم بيدار هلوست آتش بوی سیاست مداری ما به مدل کی فرمو که یوسف زیام تا گداری بکن yani mesele me kırdan mesele eve em be kuvvetin fakat farkı kuvveti xudanının jbo çiye ev bengehi ve heye bengehi ve çiye je beri je ام عشیرت بون هر عشیرت هر تش دورا خو میزه دکرن انا ریخستنا me partiya me hezin me her tış dora xu meze dikin yani ev çıtı fikrin dejim bira herkes fena me bi fikre yani mesele eve ana mesela Kek Osman got perverdayı maki mesela Erdoğan 2012 da boya perverdayı zamanı Türk dejin ya seçmeli ders da Bekir'in fakat mesela 2013 da em Diyarbakır'da da HDP habi ev HDP ne bu habi sazi çekri bu Kuzey Kürdistan'da çözüm çalıştayı. Mevcut çalıştayı da got Kek Ahmet Türk'te got Keko ana sistem ji tişt aniye hole çiye ev tiştiki aniye hole
دێژن ونکارن دەرسێ bi zimanê xwe bigirin hebî ders bibira hûn çima alîkarî nakin hûn çima alîkarî nakin hûn çima ji xelka nabêjin ki vê dersê bigirin em wexta vê dersê bigirin ji sîstem dikeve tengasî çawa dikeve tengasî nikarî muallim bide me nikarî me perwerde bike ji ser zimanê me ji bo wê dünyada em karin tiştê bêjin ji dünya ra kek Ehmed vegeran ji me re got keko em vê qebûl bikin sîstem dêjin ahan bes e dihan hûn çi dixwazin ana em mêze bikin yani em wexta tiştekî dixwazin em ji yani em nizanim bêjim yani ilk basamak nû da em dest pê nakin em dêjin ji çatî da em dest pê bikin yani ana tiştekî hat gere em wê bigirin ji ser wê daxwaziya xwe dinê bînin zimanê yani ji meselê me kirdan pir vê sîstemê de ew e yani tiştekî tê em dêjin nawala em ew nebese tamam nebese ama gere tu em wê bigirin ki dinê paşî birabe pêş de biçin yani hanım hana ji kurmancı ji fêr dikin ji me ya mesele ve ana ji Partî Rêxistinê Kurdan ji gere vê bisek berê te got Kurd hêza xwe nizanin xwedî hêzekin gelo Kurd bi vê hêza xwe karin çi bikin bi hev re tu karî wê ew ê bêjim yani Kurd gere ji berê sosyolojiya xwe nas bike yani ne îro dozî gere nas bike do çawa bû îro çawa ye îro o do ji ferqa wî çi ye ew ji bo wî gere ew Kurdekî ji mesela pişta çi ye pişta îdeolojiyekî ew mesela em dê bibêjin sosyalistin em bibêjin ümmetçîne em bibêjin başka tiştine yani ve ideolojiye wan gere nekeve ser kurdatiye wan yani probleme ki me herî mezin ewe ideolojiye me ji fikra me ramana me ji ser kurdatiye me de ye gere ew nebe duyemîn Kurd gere ji kurdatiye Kurdperwertî kurdatî bikirin ser her tiştê xwe ew ça kek Osman goya em dibin xuşk û biran em nebin xuşk û biranê gelan em bibin xuşk û birayê xwe yani mesele ew e ji bo wê sîstema Tirkiye me berî zî got kinga dikeve tengasî berî reforma wan ji ser çi ye ji ser Kurdan e mesela kek Osman got ve kek Sedat got çuma naçin ji Trabzonê da nabêjin riya Avrupa Birliği ji Trabzonê da diçûn zanin ki demokrasiya Türkiye hatta mesele Kurdan çareseri ne bu demokrasiya Türkiye asla çareseri nabe ew ji Türk zanin siyaset medarı Türkan zanin fakat sistemê wan da ji Kurd
ji boya wan nebaşe ji boya wan nebaşe çünkü zanın ki wexta ki Kurd kabul bikin ji Kurdistan kabul bikin herhalde disa dengemiz şu. دنگته ولا دنگته خود بکک كيكسو قدر تجي بويا وقدر ما كردا ولا Peki ebese bira kek Osman o kek Sedat Bağıbın jibese iro. ev gelek spas ku cenab-ı Tebeştari bername bu hediye diyem gotine xoy İtalya bigrin vaqta me ber qadamdin ediçe از جی کک صدات دست بکم کک صدات گوتنی خوی ایتالیه تشته تا نیفچه اشتبو تشته کو تدخوازه مساج کی بده جواتا کردا هزین کردا روشنبیر سیاست مدارین منا ام تگوداری بکن کک صدات فرمو سپاس دکم بره جبو او کی از بجم یعنی پارتیه کوتن Diyarbakır li Heremê li bajarê Kurdan Kurdistanê em bêjin daxifin ji wara tiştê ku em dibêjin ji xwe Kurd ji bo demokrasiyê ji bo azadiya ji bo tekoşînê amade ne lêbelê bes lazim e ku gelê Tirk bi viyara bibe yek ew qebûl bikin yanî hîn ji dema ewkê de tevgera demokrasiye hebu çibunavi gelek rewşenbîrê de bu Cem Boyner yani tevgera Cem Boyner de hem mantışlı vra em bêjin dora gelek kes komdu bu lebele mesele ne kurdun yani tiştê ku Keksiyago bi rastî li Trabzonê li Derya Reş li Derya Spî li Anadolu'ya navîn dibe li wadera ew baxfin li wadera yani bidin kabul kirin ku ji bo ev mesele bikaribe çareser bibe yani wernebe bi rastî em tev jî gotina têrin ev tev jî êdî ji manevraya têrin em tev jî êdî bi gotinê ku li hemberê jiyanê mana xwe tune ji wana têrin ancak yani bi helwesta ku li guherîna qanûna li guherîna xêzeka li guherîna tevgerê ziman yani ev guherîn heya çêne ve tu guhertinek jî çêna be lêvelê îro ziman jî hatiye akî astekî were yani bi rastî mesela Kurdî nayê axaftin wê royê axivî bu mesela Kurdî ji xwe tune ye yani gelek xala da pirşûnê çûye ji ber wê yekê Osman tiştekî got rast e yani divê Kurd bi xwe werin bahev û bi rastî tiştek ku dibêje wî warî de jî gelek biryar hatine girtin gelek tiştê kirin lêvelê yani kêm tê kirin ji bo wî jî yani tiştek ku were kirin dîsa yani em rastiyekî em ê biparêzin li rex rastiyekî bisekinin li cem rastiyekî bisekinin wê rastiye pêş de bibin yani heyf mixabin mucizeyek tune ku bicarekî de tiştan bu here yani li pişt vê rastiyê ancak Kurd siyasetmedar partiyên siyasî tevgerên siyasî bisekinin û li gorî wî karibin guhertina çêkin lêbelê tiştê ku hatiye cihekî werxuya dikin mecbûr e ku Tirkiye biguhere divê guhertinê de divê helwesta me wekevî xuşk û biratiya me ev jî têgeheke di cideyê rast e jî xuşk û biratiya me pêş te here û li wêrê em karibin yani ev jî xweseriyek zimanê Kurdiye bi rastî li wêrê karibin em helwesta xwe nîşan bidin û encamekî bi dest bixin yani ew gotinek çîniya heye dibe rê pir dirêj e lêvelê her roj em hinekî din dikarin pêş de herin spas gelek spas kek Sedat em vegerin aliyê kek Osman tiştî kane gotinê xwe İtalyê tiştê ku tejbîr kiribe ya jî mesajek ku cenabê te dixwaze bide
او برای دخوازم او پرسه که میرزا پرسی و او پرسه ترته کردی و پرورده او درسا بجارتن زاگونیه یعنی نه قانون اساسی دا او راسته او دبریاره هاتیه و وقتا دبریاره دا یعنی زمان نه ترکی يعني زمان نه تركي وهرمي او كريا يعني دقل وي بجي دي براتيك دا معناوي هي لي او تشتكو وكك يوسف كساداتي باسكر البروبليم وقتها توانات تيني ل امبيجن ترتا كردي 24 ساعات وشانتي كان لي كردكي باجاركي نظام عديلنا قرار نظام كردي دبي خوازن لينش بكن يعني دوردا مثلا عالیه ترکیه دا دوی چاوا او به گوتنه داویه دخوازم او تشتکو لکردستان باکور دبن پرتشت انسانین کو جالی خو چه کس چه گروپ چه پارتی دکن از گلک سپاسیاوان دکم او تشتک گلک مهمن تشتکو ادبم او دویکو مرو يعني مرحله کی دن يعني بهفرا ایدی او بکن نه غروب يعني نه چند دنگ بجی مر پارالل دکار بکه دور دا گلک تشتکارم بکرن ويا دنجي او مثلا كونسبتي هو يعني جبو وهراندن يعني مثلا جانا هناك دبين يعني تركيا اذا كي صار حكم بجبو ما فرقناك او نراسته يعني ام بيجن جبو بين فيدان اذا تشتكي سيستمكي يعني يكيف ديكتاتور فاشيست كان بين بجريد اذا هذا ام بيجن تشتي بتشوك زي اگر ديمقراطيه هبه دبي قيمتها هبه لاساس ايما دبي ام فجر سر مثلا كرد كردستاني خوش گبراتی خو خورتر بکن و یه دنجی او مثلا ایدئولوژی سیاسی دوی امو بکن يعني نكو ام دیسا مثلا هناك دركتنا دبي هم قش براب بن تو پرست يعني او جينه يعني چه چپ چه محافظه کار بن تو پرست به لیبرال به نظام چه براب اي مهم ايكو دقل ما في دوزا كرد كردستاني دا دبي بهاف رابن دوزا كرد كردستاني گرینگه نه مربیا پیشتا به اما لور لوگورا لیبرال بزی چپ بزی محافظه کار بی نتو پرس بزی شد به به اما دبیج مرا خانی کی هبه دبی مرا بنگه کی هبه لور او به دبی دور ده ام تعامل کار بن نه دیتنی خود سر خلک فرض بکن يعني بري چپیتی مودبو نات ترسوی بيجي وجاري او جين راسته لي ام بكارم برنگي خود دنگي خو جدا بابرا بجين او قوتك يعني مثلا كرد ادبم يعني مثلا من درس بشكريا كردان نكاري بو اقتدار بيا يعني اجويد بشكريا كردان نكاري بو يعني مثلا تنج عشيره او بيش امبيجن كردان بشكري دغرن لدوي كردي ادي فغرن او خو شرط شرط خو دينن وبهفرا دوي او اهنگ او مهمه يعني وقت وي هاتيه التكنولوجيا ايرو جلوباليزما ايرو او امكان دكو ام زياده ترنزه هفن تحمل هفن مثلا او نعم مثلا ديتني ما جدانا هناك تشتادا لاهنگ كي هي دا خوازه كي هي بلاتفورم كي هي ام بهفرانه جبوي زياد بهم يعني دبي ام تشتكي دينن كو نكو خو ايزولا بكن هما هر روز صد جار بيجي كردستان سرخبه و ستاتو ناوه يعني دبي اند براتيكي دا يعني جانا جدابونه چيكن يعني تشتكي بچوك اگر ام سر كفن او بخرابينه جو ترك جويد ترسن يعني مثلا او انا بزاني بياكو يعني مثلا او تاني بزمان بم يعني زودا قبول دكرن او زانن كو زمان ورا ناس نامته هبونته شياربونته امكينه جو كدري هاتنا يعني دور دا ام دبي شورشين بچوك دس بي بكن و ام تعويض بدن هاف تحمل هاف بكن از بخو گشبينم يعني او تشتكي قالك شيء دكن كسادات دبي الديار بكري ريخستني سويل قالك تشتات دنجي وان بلكي دشابمانية داناي نظام موناي اللي جبون نرمبونجي جهف ددي تنجي جبو ديالوغي كي تشوبكي راكزي اهلا وسهلا بقولي اوي سرسراسة شعبا يعني قالك سباس جبو وي اوي قالك سباس كاك عثمان كاك يوسف زيا ام قوتني تي ايطاليا بگن تو چه دفكر تشتكي مشتي كيفو ان شاء الله دنگ بيصدق قطنابه نارا دنگ تباش يعني مسألة اوه ها مسألة اوه ام كورد جرى فرق قوتي خدا بم قوتا ما هي ام كارن جو سيستم تركي جو اتكي بكن
جبن باندورا بگرن بن باندورا خوا فقط ام نل هف جي هما ام هف جه herkes ji alî xwe mêze dike ji boya wî tiştekî sistem ana mesela Ali Babacan deyişi ana mesela Ahmet Davutoğlu deyişin ki gere zaman perverde bû bê perverde kirin aslında tiştekî mühime em gere ama vê ji boya vê gotinê em piştgirêkê wan nakin gere em ji bi çawa Kek Osman Goya em gere ji vê ser vê quweta xwe bînin yek cê em bêjin ki gere ew gotinê we gere ji ser ji bingeha kanûnî da gere cî bigire wexta cî negire mesela berê Erdoğan'ız digotin ana tiştine yani ji bingeha kanûnî da tiştine gere ji bingeha kanûnî da em karibin bêjin yani hûn ewa bêjin ama sibê wexta ki hûn hatin iktidarê gere vê meselê da wê çêbû ez tiştê dinê bêjim wexta hilbijartinê Cumhurbaşkanı ew başkanlık sistemi digotin ya ew ça got Kurd gere bên yek cî ji alîkarî Kek Selahattin Demirtaş bikin ji boya çi ji boya ki Erdoğan cara yekemîn da ne dernekeve cara yekemîn de dernekeve wexta ket cara duyemîn ew ça em dibin aktör fakat mesela ji alî Kurdan da alî HDP'da hatin propaganda kirin em gere dengê xwe bidin ince çuma gere ince bira pırrayı bigre belki denge wexta ket duyemin bira Erdoğan bikeve mesele diketina Erdoğan diketina ince veya edinin nine mesele ji wan wexta tên iktidarên em ji wan çi karin bigirin mesele ew e em gere ji ser wê bifikirin ser wê biaxivin ser wê tiştekî bikin spas gotina me wqas gelek spas Kek Yusuf Ziya mala te ava be spas ji bo ev sohbeta we spas ji bo beşdariya vê bernamê me bi hev re uzun nevêrin ji kurmanciya me têr nekir ew qas Kek pir baş kurmanciya te pir xweş e em te pîroz dikin migava be din jî got yani fikr û ramanê xwe pir xweş anî ziman û piştî 5 salî te dest pêkiriye ew gelek kêfa me anî migava din jî got me bi hev re sohbetekî xweş û rojeva Tirkiyê nîrxand helwesta Kurdan nîrxand dibe ku em bibên di bernamê me de em ji federasyonê biparêzin serxwebûnê biparêzin wek kesayet em xwedî dîtinekî din bin lê tecrüba siyasî ya çel 5 salên vê taliyê dest nîşan kiriye ku ji bo em mehfê xwe yî neteweyî bi dest xînin divê em bi bernamakî maqûl bi daxwaziyên xwe yî lezgînî derkevin pêşberî yê Tirkiyê îdare dikin û em ew talebê xwe bi wan bidin qebûlkirin temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe me bi sê mîvanê xwe yî rêzdar bernamakî têr û tije bi hev re derbas kir heta bernamakî din heta heftakî din bimin di xêr û xweşiyê de roj baş û her bextewar û şad bişîn gelek spas ji bo we gelek spas roj baş gelek spas